Anyang aki din! Ni, api ngay nga ibarsak mo matanday ta kaldero elmo. Kasangsangpot mo lang arudan. Niya matenti masang padak may na. Aw mo nagyan ti kaldero. Ha? Anyat orasan. Apa di ka nagluto? Anyat orasan nga agpayso. Ay, Ay, tadamagan nakpay lang no anyat orasan. ay na, naliwayak nga agpayso. Nagmayat nga min da ito'y buy-buyaak a Facebook Reels. Iso nag-upload ak matan Ito ag istorya pa lang. Kat napudot ti ulok. Ang kagluton. Agluto ka pa'y manlakay. Tani, saan pa'y anak upload da ito'y i-upload ko? Ang damot kiti basit ang kilapan. Isumti ka na, tani, mapisina ka nagapoy di talon. Na, pagguduan ta na. Makigudwa ka pa'y laang. Kunak man o binusog na kaya dita Facebook Reels mo. Ay, una yan. Agap-apa man siguro dagiti agasawa di tamay sa balay. Ay na, abangan doon naman ang basol di anak mo ha. Una yan day jaya babae. Ila mabaen. Iso nga iso tisang kaistorya dagiti tattao. Ay, kasanubag nga may na di makaungit sa asawa na. Dila kukuna ti kis-kis-kisan na. Pura la umingpisan di kukuna. Amo mo tanda anak mo. Naka-ar-ar jod. Sa bagay, iminamag kidi ah. Iso at akong mas daw. Naa, apay, arjoda kaya? Kano pa'y ang nagbalinak nga arjod? Alaman? Si kaki di mo bakit. Yoko na di ka lang maangawan. Agsangsakit di apo ka. Yung kamang kita ang mga no binaybayan man ang tinana. Wan lakay. Makaamo ka nga raw na namang kita di tainsaan ko. Wag, bakit. Por Diyos por santo. Agsangsangit jay anak mo. Namday tala cellphone mo tidumdumugang. Ha? Ni, ada kayo magayam nanang. Ay na, di mo pa yan napupuutan ngayon masidagak. Takasanaw, busy ka dita cellphone mo. Agbuy-buy ak iti YouTube nanang. Agkit-kita ak man, no anya ti daduma pay a teknik ti panag-apply iti Q-text kan daduma pay. Aniya, dahil tala ti ambaw nga ramidan, Mayla. Ha? Kita man ti arubayan yo, agkaiwara dagiti bulong ti mahogan eh. Awan pa ti kunam adalusam. Ay, naliwayak mat nga agpayson nanang. Ay na, gapo iti kasi cellphone mo ah. Di mon maaramid dagiti trabaho. Agsermon kay manan ako nak. Kasano adi kasirmunan, nagalas tumot nga min ti aramid mo. Ultimo agdalaws, di mo amaw. Dahil tala ko kung nga aatid daw ti amo madalusan. Anya? Oh, apa yan paray? Kasla, awit mo akanayon ti lubaw. Bangking akanayon dagiti abagam. Kasano? Mabangking ka talaga ti abaga ka. Tada ito'y kanawan kat awit na tiragsak. Da ito'y kanigit kat parikot. Ha? Iso ako nam abangking. Tanangabak ti parikot. Oh! Ay, oo, nayay. Anyaya ti parikot mo paray. Tagsin parikot ko ni bakat ko. Tapay mo it paray. Ay na, nakasatsadot. Di na pa'y akmumot ang mga sikaso iti asawa na. Ultimo agluto, di na pa'y maaramid. Ay, una yun nga paiso day ta paray. Kaslawan serbina nga da asawa. Tawan mo ti katulungan. Ay, naku na mo. Ay, mananusak lang. Kaputa asawa ka nga rudin. Mala paray. Aganos ka. Parang agbalbalew. Ay, anyamat ti kastoy abiyang. Oy, mainit ang ulo mo Ay na, talaga napudot ti ulok nato. Ay na, saan anak to tinagan ko? Nati. Nati! Adula amin, nato manuwan no nati tinagan mo. Isumat na ang tadi ka agbaliw. Ish! Apay, anya ti pagpupudutan. Ay, awan mat gaya man Q-text ko. Awan pa yun ti paggatang ko. Ay, kaning kagatang Jay libre ko maa. Ay, Diyos ko may Kaya't mo ti acutings. Ngem, di mo kaya ti gumatang. Asino tinamnama amang dead iti igatang mo? Asino kumapay ngay? Kat, sika kumaa. Daan? Tamok nga ado ti kakastakan ka. Gapo tabakla ka. Ano? Kat, isumat. Uray adda, di ka ikan.
Tauray ag cutics ka. Saan tumot lang pagpagay dita cutics dita iman. Sana may ibagay dita dapan mo. Tanin at ninyisit akas lalomboy. Anya, unay kamatan nato. Nakauy-uyaw ka. Oy. Nasakit tinakam mo? Makaunget ka? Di ka agong-unget. Gaputapod no anang isit na kita dapan mo akas lalomboy. Ikagat aginaw iti plato. Tani, napumpuno ti planggana yung iti plato. Kasla nanganan nyo pa, iti last week. Anya, Abayan, Mayla. At mismisuot ka matmanan. ay, nasakit tinakam ko nanang. Taapay manan. Dayjay anato tila ibagbagana. Makapasakit itirik na. Apay, anya ka diti kinunana. Kuna na nga rod, ajak ka no bagay ti ag-cutex. Gaputan nang isit matlaang dagito'y dapan ko. Happy nga katawa kayo ngay nanang. Gaputapod no, ti imbagana. Nagngingisit dagita dapan mo. Apay nga taakas ta, kat di ka mat-agtrab-trabaho. Pangbalay ka lang. Nanang. Saan amadlaw asadot ka, nuray tadapan mo ti pangibasaran. Kaputa, kasladapan tinagagat. Anagkalkalyaw ka po iti trabaho. Unay kayo nanang. Makapasakit kayo itinakam. Kasla sa andak nga anak. Pasensya kan anak ko, ngamdi ka ngamin agsadot-sadot. Tapno saan asikat isang kadilaw, me. Sika maganday ta na to. Nati, manong, saan nato? Bueno, nati no nati. Apa ya sikat agi way tinwa. Ay na, masya na kami kanitatang ko. Iso sa akon Anya? Wen, iso sa akon. Pure amok apirmiti init kan masunburn ki rupak. Okay lang. Ay na nati, sana bali tamay cut mo lang ti sunburn. Oo nga. Tinapateg natulungak ni tatang ko. Wen mo gid sana bali nga rod ako na. Tamay cut mo lang ti sunburn. Ken, addan to remedyo na. Oh, apay adi ka matagtagarila kay. Ang panunutot nga rod no apay nga ta nakasadsadot ka. Anya, Imbag pa'y ni nato abakla ta nagagay. Ure na ka-make up. Agiwayway itinwang. anya. Kas, jay, kumati ka palay. Nagagay. Ken ragrag sa akin na ti trabaho na. Kas kanina to. Ure kin abagmag na. Nakaukod itinwang. Na, tai kumparanak iti daydi abakla. Wano, kurso na adam kitdi. Ay, kino mabalin lang. Ure bakla ti ison. Anya, Tatang. Ay, unay mo tayo ta nasangit mo, Mayla. Apayag, ibagam nga minan ikag sangit lang dita. Naguray ka. Nakalasgayam tarupam nagsangit ka. anya kayo matantatang. Nasakit lang arodan tirek na karkaruan nyo pailan. Ay na, ibagam nga minan sangit ka, sangit dita. Hindi mo nga min ibagano apay. Nila kay ko tatang. Kuna na nga isukat na kiti sa bali. Uray pa'y kanukin ni nato abakla. Ambo, no apay akas na timbagana, anak ka. Gapuday ta, iti kinasanot mo. Anya, Way, nanakaw. Di ka nga binagsadot-sadot, Sabno sana panunuton ti asawam na kita. No nagagat ka, ad-adda nga ayatin na ka. aping may ka dito'y balay nato. Apay. Di mo kaya't asarungkaran ka? Why? Di mo ka di kaya't nga dakamaritis mo, Ay, nasakit tinakam ko tapno amom. Gapot ay kumkumparanak ti asawak kan ka. Us! What? Apay ka no? Daka mo When no, ikikumpara na ka dito kinapintas ta adwa. Ay na, napinpintasak ngamin ngamitisik ka, ano? Ay na, talaga masuruna. Apay ngamin. Gapot a kinunana nga imbag kapay ta nagagat ka. Idin to ta siya kat saduta. Oo kaya, totoo yan. Ay na, kita man ngamin da kiti kaldero yo. Nakangis-ngisit Saan? Akas iti kukum ana po daw.
Ay, gimatang kagaya man iti cutics mo, ha? Tila Oh. sasawamot si kabakla. Ay, uray guraan nak, tapod no ibagbaga. Agatang kang ngamin iti Scotch Brite. Kat gasgasang ti kaldero yo, tapno pumudaw matbasit. Sana puro cutics kan lipstick iti gatgatang. Hay, agawid kan nato. Agawid kan. Agawid ako, ngam laglagi pong timbaga, adalam ti agtrabaho kan agdalos. Saan la aday tabagim ti ambom nga ordosen. Diba? Mangantabay man pare, sakbay nga agawid ta. Nay, tamang payakayat mo timbangan dito irwar, paray. Gamin mo sana nagluto ti sadot nga asawa. Ay, una hindi kas tangag paiso, paray. Makapawan ganas pare. Ay, kat wala, paray. Wala asino man. Pagpayanin nato abakla tagi wayway iti ba. Puro nakapuspos ko ti make up na iti taltalon. Kasta ka day, paray. Wen, naranak nga ron. Naragsakpay nga ron. Puro lagkin nga nakaukod iti mo. Day, jay, anato talaga. Puro nakararjod. Mga magagad. Sana kas kanid bakit ka? Arjod ngam sadot. Unay meten mayla. Nagalas tinasang pedak. Oh, apay. Kita am nagitibado ti anak mo ha. Nakarugrugit. Binaybay man siguro na nagay-ayam iti pitang. Ay na, bayam nga agay ayam sagpaminsan iti pitak tapno marwam. Ay nalabos mo't daytan. Nakapitpita kas kada nabaspas ha. Ngem awan man lati ko na masukatan. Ikasukotan. Mabit lang. Ikasukotan eh. Gusto nila pa ng cute-cutics mo. Ay talati among marami din. Agpintor iti koko. Isumot lang nga iso. Anya. Inkasukatan ti anak mo kunak ni. Di mo urayan ang makapong tutak. Taang mga do'y bulang ko na kita cutics mo. Alang, wanan. Nakalutungan. Anya to orasan aya. Agalas 12. Ha? Ay na, saan pa'y gayam Ay elmo? mauma akong ito ugalim. So pasensya ka na. Magsina tamanlangan. Anya, elmo saan pangasin? Nauma ako ni tigas ng ugalim. Nagarjud ka lang arudan. Nagsadot ka pa'y. Ha? Sa nabalik ko man, uray arjud ka kuma. No ambom ti responsibilidad mo kas ina. Ngam awan. May problema na ito yung aramidam. Pangasim elmo, di nakpanawan. Ay saan? Agbalbaliw ka pa'y nga muna. Parang agbaliw ti puloy ti angin. Kat maikat ti rorod ko ka. Makapauma ka. Nati, pangasim. Tulungan na ko pinanawan na kong ti asawa. Ay, ano ba yan? Makapalag kamay lang. Ang amdya kong mas daaw, no ganun ang nangyari sa'yo. Anya? Isumat! Diya kong mas dami tinaitan. Gapo, taamo ko, anauma ni Manong Elmo iti asawa na ana Arjod kan sa doon. Anya? O, apay ngayon may kadito'y balay mi. Syo, umanaw ka. Wah. Kato pinapanaw nakmat idi. Gapo, iti imon mo kanya. Iso apumanaw kamitten. Di kagpatpatulong kanya. Pakawanan na ko manati. Pakawan. Kat pangasim ko matatulungan na. Ay, aywang ti asawa. Tap na ang sublikan niya. Ay. Problema ang daitan. Sige. Kumanaw ka. Apay ko mga aywak. Ti saan kumit nga asawa. Nya. Ay, agnagam kamot nga taitan, mayla. Pinanawan na kan ti asawa, ka po ito ugalay. Tatang. Saan nga minanasaya at ti ugalay, manakaw. Amo, masintiran, ti bagay. Ngam di mo amo asintiran ti anak yaw. Kun may siya, nalabas ti kinasadot mo. Day talag cute-cute, ti amaw. Tatang. Agbalbaliw ako. Ng pangaasiyo ko matatulungan da. Kasarita yun ni Elmo tap na ang sublikan niya. Ay na, sika, tinagkurang iti asawa. Iso asika, ti makisao. Agkid daw ka, iti pamakawan. Tatang. Kinbaliwa mo na maminpinsan, tinaalas nga ugalay. Wan tatang. Ikari. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din!
Anya laki din! Kastoy nga men, kukumbare. Siyak, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam dayta pare. Wala, nga men, baknang ni bagat ko. Iso ti kapaknangan na di lugar da. Nyo, Ah, Podno ti bagbaga, baknang ni bagat ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagat ko. Sigaw da mayor di lugar da. oh, anya. Podno ti bagbaga, baknang ni bagat ko. Kunak tumay, anak ti ex-mayor ko naman. Ay ket na saya at ano kasta pare? Kahit ni bagat mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyak. Ay kwa. No ni bakit ko? Awan? Nakurapay dalaan. Aggargar din dalaan ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko. Iso nga am muna madlaang ti aggar din. Anya. Ay, awan ang arod no kasta. Ni bagat ko, kat agtrabaho man wano saan, ayos lang. Ngamen, baknang. Anya? oh. Unay matanday di agayam mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho ni. Isulat ti ibagbagan. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya? Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, oray saan kano agtrabaho, ayos laang. Ay, una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya nga itimbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaan ko Ay, katun baknang manwan no saan tinakaikamangam. Saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan. Saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mo't Ay na, no apay matakas dyan ni George Di la mabait amang ibagbagay tikas dyan. Sapay adu kami nga giinom no ibagbagana. Kas taon ay di pa nang idaydayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod. Maum-umak iti kasjay nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kasjay apa nang idaydayaw na iti kinabak nang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay. Di da agsaw iti kasta. Di da ibaga abak ng da. Ngam ni George ay na, makaumamit. Among pare, no kasjay nga aginom tayo. Makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasauna pa'y lang kat maas-asara kon. Panagkunak ngami. Iso may bagbaga na dayay. Kapot ati panagkita na kada tao kat nakurapay lang. Ay, gusto ka ba ritong boy? Gusto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo. Kas di lang dayay. Mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapis at dayay no masurunak. Na, nagugunyong kan pare. Nay, itaban pa'y gaadta ka dito sa gwana ti balayo nga kapkapi Charles. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, saan na kami na nagtrabaho? Kasta ka day, ay ketun na, agin na nakamay. Mabanog mo ti bagi, nang runa no construction ti trabaho. Ay, saan na ka napanog, tata? Talaga asa anak laan na pan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho ak man, wen no saan, ayos lang. Ngamen, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak tomay. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayang. Siya lang, tinakaasawa iti baknang. Ngamen, pasigmit apo ti asawa da. Anya? Anya, agawid kayo pa ilang iti probinsya bakit? Wen lakay. Itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man. Ay katuna. Ay ngam, kano kayo nga agsubli no bilang bakit? Kalpasan ti do alawas, lakay.
Tapno ma-enjoy ni mo't ati pa nagbakasyon, May. Sige, ay ngam na, pasensyakan bakit? Ta sa anak pala makaumay kada kayo. Saan tayo mat ngamin analpas ti balay ngar aramidan, May? Ayos laang lakay. Hustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayem nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Iso mati ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti pa nagtrabaho da. Iso kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang. Wano iso ti kabaknangan. Nasken kalipay nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayem na. Aniyan, kat nubak nang tinakaikamangan na. Apay-pay lang nga raw nga agpakpakarigat ang makitang tangdan iti construction. Ngarod Ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day J. A. George. Sipud pa'y. Pangas na aming apangas. Yun gayam pare, madamag kumang. Jay baby aputot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay burida ko? Ay, uwan pare. Breastfeed day jay. Kasta ka day. Apa yan nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo, no kasta? Ha? Apay kumakaasi. Kat saan mo? Ay na, nagrigat na agpa-breastfeed pare. Ato tinakaibaga kanya kitikas na. Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh, May salaalata kat umabot iti sangaribo. ay oray man no aribo pare. Saan kami ngagparikaw? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare, Nagalak at talaga ti ugali day J. A. George. Ha? Kasta timbaganakan ka? wan pare tomboy. Kung naklaki din no apay asal salud-sudan, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa'y lalinit in right. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Nasken pa'y nga aguyaw. Wan nga rod. No apay mat ngamin nga at dati tatawa kasken kwa na. Addan tulat taal daw day J. A. George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama uma? Katunggal adda pag-guurnungan dayo. Kat iso ti bagbagana. Ha? Makauma. Makarangrang. Salbag titit. Anya ngay nanang. Ipatuloy tayo na ito balay. Wan anak ko, adda mo ti umdas a mausan. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo ang naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kasta nanang. Kat asino ngay ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang. Dayta nga ron ti parikot ko. Awang gayam, no ngay da Ben, ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramidin da ijay syudad. Wan nga agparisuan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, wan gayam. Total, nalpas tayo matanda iti trabaho tayo dito eh. Amangan no kayat yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di jay probinsya pare. Balay mat lang pare. Balay da bakit? Ay katun na pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlang napnapan ijay abandakot. Manong iti pordiya tayo nung bilang lang. Ang mga kidi mo no duwagasot lang, tiyag malang. Unay kamutin pare, saan mat No mano titangdan tayo dito, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot idi agar din lang ti pagkukwartaan da pare. Huwan pare, natsambaan damot tinangina a presyo. Nakaurnong di kakapsat ni bakit ko. Kasta ya. Ay, di man mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala, makiumayak ka da kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No bak nang damot lang, akaskin ni bakit ko.
Anya, mapan kamot iyan da Ben, George. Wen man data. Patasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no nyamut ti adda iti asawa ni Ben. Lubak nang damot laeng, akas kin ni bagat ka. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga. Amapan kami kano ijay kay. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na, di balay da. Ha, kita, man no saan amabitin ti budget da. Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan amaklon ni Ben. Akada kami nga gagayab. Siyak lang, di nakaasawa iti baknang. Ngamain, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Ada tayon dito, ikukumparay. Adayo ka di pa iti pagnaan tayo. Di talaang bangir. Di ka matanagan. San unay nga dayo ti pagnaan tayo? Pare, naglawa mo tin nito agarding. Uwan pare, naglawa talaga. Ket amin dagita, kukwa dagiti babayaw ko. Anya, kuko dagiti babayaw mo na. Pare, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo aging gaijay. Makitam dito itudodok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan matapa nang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mat. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ita ito'y mula da no bilang laeng. Ay na, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, saan na bak nang pare? Eksakto laeng. Ay, jakla pagaro ko na bak nang gayam ni bakit mo paray. Naku na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardin da. Kas itinako na kita'y pare, saan da abak nang? Eksakto laeng. Bakit mong samot ti kapaknangan dito lugar da, pare? Ay, ikaw. Saan mo? Makuna lang nga damabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa awan no dua diso. Kan may sa, iniktarya madla ti taltalunan da kahit. Anya? Wan pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at dalibre abagas tayo. Nasingputi na kay kamang pare. Saan anaimot? Awan makunak. Baknang da? Ngem saan da apangas? Pare. Ay na, naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwain kumaray. Imaya, nalpas mi mutan niya trabaho mo iji syudad. Aganos ka laeng dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biyag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid di man. Kinapudno na. Magustuak ti biyag yun dito. Ha? Uwin kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biyag. Naglawa mo't gayam ti gardin niya, umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayo. Wen pare, kinapudno na. Dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito. Baknang a pamilya ko naman maray. Kat, baknang mo ni bakit mo? Saan ka di? Iso ka no maday tati kanayon mo nga ibaga ka da Ben. Ay, uway. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tumanmut ijay, pare. Tapno makita mi mat ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso asaanan, kumaray. Ay na, mababain na ka talaga kada pare, Ben. Carla, pare tumboy. Tabay. Anya kumangay ti pagbainam. Ay, mababain ha.
Gaputa kanayon ko idi nga ibaga aporda. Saan magayam? Isuda magayam ti talaga abak na. Katuan mat ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakat. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak isang kaibagam. Di ka lang mabayin. Oh, anya nga ito. Sikat may babay. Oo nga ron. Mababay na ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam ang nagbalin amayor kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamam iti day ta? Ay nga, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin nagtagtagarikat. Ngam ita nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Baknang manwon no nakurapay ta asawa. Saan arumbang nga iwaragawag? Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanugan da timbak ng da. Saan mo't na nagtaod laang iti kinakurakot? Pare, Beng. O pare, apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare, ibagamon. Wala, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isaw-sawang ko, hindi ka da kayo. Nang runakin ka, pare. Ha? Naglablabusak, iti panagsasaw. Di nagibasit ko ni bakit mo. Di nakay kamangam. Ngamita, siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabak nang dabakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay ngay naramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumay. Tinapatag, kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat amugayam nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Nabarbartag ka manan si Kahulyo. Makauman ti kastang aramid mo. Awanen ti mabati akwartam, taday tala arak ti pangigat-gatangam iti sweldom. Awan ti serbim nga asawa, agsinatan. Tagur-urukan ti awanan bain. Hoy, Hulyo! Agring ka! Jakpay nalpas anagungat! Tinakturugan, Hulyo! Hulyo! Maturog manin ngagmalmalam! Sadot! Ne, siyaksama ti pangipukpukawam iti sadot, mare. Saan asika, mare? Saan asika ti pangibagbaga? Nilakay ko. Nilakay mo. Bigbigat mo't nga agungungot ka. Kasano? Si Mangpat idi parbangon anabarbartak. Amo kung tituloy na lay ta ibagam, mare. Awan ti inyawat na akwartakan ka. Hay, pulos! Kinapkapak nga rodya bulsana. Amam, tinakita. Amo kun mare. 5 piso. Anya 5 piso. Pulos nga rod nga awan. Ay, unay mo tan. Iso amarurudak. Ay, awan maigatang iti bagas. Ay, mare, mabalin abumuludak iti bagas yung. Bimulod ka idin. Nung maging ga ita, bimulod ka idin. Nung maging ga ita, di mo pa'y nasukatan. Ayun, malagip kun. Bimuludak manen idi. Sana bale, ikarik mare. Sukatakto indon ang sweldo di artek ng asawa. Kaston mare. Oh, bumangon ka ditan, tamapan ka ag trabaho. Agin natak pa man mabalain baka. Bumangon kan kuna!
Anay ko, mate. Anya ka lagi din. Sumipat ka ba, mate? Burjana. Anay ka. Bumangon ka tamapan kag trabaho! Saan aday taagid idalatan kar aramidom ngagmalmalam! Ay, matitila nga kaon. Kayat mo, tamapan ko alaang Jay Wallace, ta iso ti pang urko kanya! Ay, sus. Muwarak man langan. Di nakpay mat maitimplaan iti kapik. Rambang lang arumwar ka, taamangan numabasibas ka iti kaldero akauguging! Pare Julio, api akaslad takabuteng mo dita balayaw. Agtartaray ka mo itarimwar. Ay, napare laklak ayat ti mabasibas iti kauguging a kalderaw. Ay sos. Agong ungit manay ni Mrs. Mao. Ay, kit ka na yun, pare. Pasaray basibasin na kapayitan. Awan nga ron, pare. Ide, basaw kan pinggan ti ibasibas na. Ita, kalderaw. Ay sos ke, naglibal up mga roda na paray. Napromote ka pa yan. Ay, di nakman angawan iti kasta, pare. Bigbigat, tsak pa'y nagkabi, pare. Oh, medyo aldawan pare. Naaldawan ka nagreng. Nabarte kak nga ro di dirabi, eh. Ay wala, ta naki-birthday kayon sa ni Boss Panchitaw. Wan, pare. Ay ngam agore ka man. Apeng awan ka iti kalman. Awan, kinwadak pare. Nasapak la, nagaway. Tadyak kaya ta surutin nak ni bakit ka. Kababay no pang urin nak pare. Ay na, nabarte kak, pare. Iso nga, naaldawanak anak kariing. Ita, saan akon anak kapagtrabaho? Umay ka na dyan balay pare. Ta umay ka agkapi dyan. Ah, ay sige man nga ron, pare. Ay na, nagsakit tinagam ko. Di nakpay maitimplaan iti kapik man ni bakit ko. Ay, jela agong ungat teraramidan na. No kaya't mo, kalpasan nga agkapi ta. Aginom taman pare. Ah, ay saan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta ijayak lang balay. Mala, intan pare. Tagpaluto aman ka ni bakit ko ti pulutan ta. Mare, nakitam ni Julio. Apay, awan manan? Awan nga rod ang nagmalmalam. Saan ka numit anapan nagtrabaho iti construction? Apay, day ta igamo akayo. Usarat daytoy amang paawid kin nila kay ko. Amangan mat, no itarayan na ka, no makita na ka, nakaigam iti kayo. Ay katagkin namat kami at. Urayim lata ka din ijay balayo nila kay mo, mare. Agawid to lata, ah. Di mo biruk-birukan, ta isupay atak-tak mo. Ay, wan nga rod mare. Agluto ako man ka. Malaing ka nagluto. Agimuri ka, iti si daon nyo, anatang. Lagip ka. Orang sa dinutak. Ay na. Naglaing ka makumanda pare, no nakainom ka. Ha? Si kamay, pare. Awan ko lang ti sakit tinagam ko. Anya yati pagsaksakitan tinagam mo pare. Ah, ni bakit ko ah. Kanayang nakauntan. Bukaw nakbay. Pugtara nagbayan. Ay, unay mo daytan pare. Kasla di na ka mo respect ko ng asawa no kasda. Iso nga ron nga arak ni pangiliw-liwag ko eh. Sakit tinagam ko pare. Ay good, agsyat na ba ang arad pare? Ah, ay aguray ka pare. Rumabin sa matan. Wan, pasado alas 6 Apay, agawid kan pare. Ah, ay sa. Iyak pa kaya tagawid. Taya ito manan ungat kan bugkaw ni misis ko. Ti mga gaw. Kaya di rin maturog ka dito yan pare. Ah, ay ko pare. Mabali nagpahingaron nga kanta pare. Ay, kaya kanta ka, aging kakayakayat mo pare. No problem. Agawid tulaang dayjay ahulo. Ibasibas ko aming kankwa na aming amay gamak. Ay, ako hungot ka manan. Ay, talagang agong ungetak tatang. Kastuyak nga inaldaw. Saan asumardang to'y niwat ko angaw-ngaw. Ay, apa, hindi ka maum-uma. Kasano mga min? Jay artek nga asawak. Saanin nga agaw-awid. Ijay nalatan ayan dagiti gagayem na amakin inom. Ay, nakasano nga gawin. Kuday tama kong ungot na raramitan. Ay natatang mauma akon. Kayat kun nga isubli ka dagiti naganak na. Ah, ay kano na umakan. Amagan no na umamatan akin ka. Mauma kanya? Ha? Pakaumaan na kumakanya. Siya ti agdis-diskarte iti pagbiag mi tatang.
Taarak mo't laeng ti pangigat-gatangan na iti kwarta na. Ay na, dayta kinangaw-ngaw mao, di pa kaumaan na. Tapi ko maama-uma iti panagngaw-ngaw-ngaw ko. Kat di na mo't sardengan ti aginom. Inaldaw anabartek ni Julio tatang. No agawid dito'y balay, maturugan adagos. Ay kawan saan na kaya tadanggan, dayta panagngaw-ngaw-ngaw mao. Apay ay nga iso ti isakit yo. Kat siyak ti anak yo tatang. Ay na, si kagagpaisaw ti anak ko. Ngam amok ba nga dati bidot ma? Hay, siyak pa'y ita tinagbidutan. Day taartek amanugang mo tinagbidot. Tadi na maibatan ye bisyo ng arak. Ay na, padasa man na baliwan day tagalad mo anak ko. Anya kayo matan tatang. Siyak pa'y tibagayong agbaliw. Ay kawan na, padasa man nga lailwan nila kay Mau. Tay ngay no sumangpad. Kat idasaram itinaimas akat na. Sana dayta ang bukaw kan ako nga ti aramidam. Na mauma talaga ni Julio. Ha? Siyakit din ti suruan nyo. Anya lakit din. Ah! Makaparurod. Oh, apay anak ka banikas ka mat aring morditari daw yo, mare. Ay na, mahay bladak san adi na oras, mare. Si kamat, ungat ka lang nga ungat. Apay aya, Ni tatang ko tilay bagbaga na. lakay. Umay kan, nakasakdo akon itidigos mo. Isaksak duam nila kay mo iti pagdigos na. Ay na, kasano, kat nabanbanog namin ang nagapu di trabaho na. Kat asikasup man asawak kat nga raw. Ispoiled samot day ta asawam. Ilutwak pa'y iti paborito na asidaan. Itimtimpla ak pa'y iti kape abinigat. Iso nga kita amare. Iyawat na kanyak abuo ti sweldo na. Aya, nagsingpot man nila kay mo no kasta. Lakay, umay kan agdigos kan. Ala, panawan ka pa'y amare. Tainak ilutwan iti naimas asidaan nila kay ko. Nasaya at kasi mangpetan, Julio. Gat ne, nabarbartek ka manen. Ay, artek ka talaga. Sumargay ka man! Danggam, ti baga! Kaya ko di maturo. Iso matanggang agisaw. Saan ka manen anapan nagtrabaho? Ay, napanak nga ron na ginon. Pampanak nakaklamit Tikin na arte ka. Arte kayam, arte ka, Julio. Di ka lang mabain arte. Lagi pa mga arte ka. Mamarte ka kung nanay bakit mo. Maray, agur-uray kan sa iti paglugana ma. Ay nawan pare, awan mo't latigipon. Mapanak man di ta iskwelaan di anak ko. Adda ka no meeting dagiti parents ka. Itamot lang ti papanak, Maray. At classmates sa dagiti anak tayo. Wan pare, Ay kat umay ka na, aglugan, Maray. Awan ti Jake, mabayag pa yung umay. ay sige man nga rod pare. Tani, mangrugin san ti meeting. Kunak ani Julio ti umay maki-meeting. Ang nabartek man mateng. Artek ka talaga dayta, kumpare ka. Hay, permi inaldaw ang mabartek. Isukat ti kanayon a pagapapaan me. Adda na sa una kanyak, hindi na minsan, Maray. Hindi nagtungtong kami. Anya ngay day ta pare. Nasakit ka no, tinakom na rin ka. Kaputa kanayon mo nga ungtan. Ay, rumbang laang dayjay kan ko na. Apay ngamin adi na ammo ti responsibilidad na kas ama kan asawa. Agasam man, taamin asweldo na kat igatang na iti arak. Maray, dayto ti singasing ko king ka. Dayto akit singasing ko lang. Barang iso ti pakaurnosan iti relasyon nyo. Anya day ta pare. Di mo ngamin kumaungtan nila kay mo, Maray. Ay na pare, jak malakdan ti riknak. Tadi namat nga rod sardengan ti aginom. Kasano ngay nga rod day ta? Imbis nga ungtam, inubog kawam. Bagbaga, Maray. Kasarita mi tinasaya. Na,
Naglaingan nga, iso lang nga roden ti adda bisyo na. Ay, wag pa eh. No aramidam da dya singasing ko kang gamaray. Ay kat nasaya. Ti panagkunak mare. Nalakalaang mo takasarsarita ni pare Julio. Balbaliw da dya. Nung mayat ti motivation mo ken ko na. Ay, nagsakitan ti ulok. Nene, itaman pa nga awan mangag ko nga umat ni bagay. Napas man sa amatunting hiwat na. Tasaan na makasao. Ano danap na... Nene. Isang sa yung lutluta. Kanay. Agday-day ang mat. Na. Amok sa day-day ang na. Eson sama di timsong mi di agin inaram kami bailaan. Itaman bay. Ay, payman ta. Lakay. Na. Oh, adto'y ti kapim. Anya. Adto'y ti kapim, kunak. Ala, bumangon kan tagkape ka. Madamdam ha, mangan kan. Lutwak pa'y laang jay sinigang akar ni ti baboy. Ay, sos. Anyan day ti amapaspasamak. Ay, nana. Tagain na pagsapay mo lang. Alam awato mong day to'y kapim, lakay. Nanay. Nagtugaw ka matan dito'y abay ko pagay. Iyawat ko nga ro day to'y kapim, lakay. Ay, sos. Puo na yun na nagbanglo ka. Saan ka matan nga agat asok iti dalikan? Kine, ay sos apaw. Nakashorts ka pa'y gayang baka. Si kamot, kilamadmadlaw mo. Sige, agkape kan lakay. Sige ayaban kan tulatan no naluton di sidaan. Sige. Ay, sus apaw. Ay na. Nagmayatin tiriin ka. Ay, kastoy kung maakanayong ka. Lakay, bumangon ka ditan. Nakasaganan di pagdigos kan pagsukatam ijay banyo. Sinakduan nakitipagdigos ka? Katuan nakaluto ak pa yan iti pamikat. Kan balunam amapan ag trabaho. Ay na. Ay, bakit? Ay, isipatin nakman, pangasim. Apay kumasipatin ka. Ay, kaya't kun amakariing no, agtagtagain na baklaan. Ay na, tagtagainap kun sa mo, dahil mapaspasama kanya. Saan ka ngagtagtagainap, lakay? Pudno da ito'y. Ay, saan ka mangagong ungay? Ay, saan ka pa yan nagbugkaw? Ay, kunak ano ba, si Basen nakmanan? Lakay, sorry ta sa anak nagbalin nasaya at nga asawa kan ka. Puro unget kan bugkaw tinang nangag mo kanya. Ay na. Saan ka man nga agtram-drama bakit tanay? Ay na, agtirtin na kitilwag. Ay, nakababain. Lalaki ko na agsangitan. Ay, madi. Ay, inta nga rin agtrabaho ita. Tasayang jay balon mo. Fried chicken, ti ipabalon ko kan kaasidaam. Balon ko madi anak ta nga ag-eskwela. Ngum impabalon ko kan tapno napigsa kang agtrabaho. Ay na. Ay, yakon malapdan dirik nagbakay. Ay, talagang agsangit ako. Ay na, anya lagi din, dinararamid kong asawa. Nagpalinak na artek ang amitan. Ay na, itanda nagbalbaliwan ni bagat ko. Ay, agbalbaliwag matan bagat. Ay na, nakababain mat kang kabagat. Isong agbalbaliwag ang bagat. Ay na, bagat. Julio? Abay maray. Ne, saan ka mo't anabartag ita? Ay, kit numapan ako nagtrabaho maray. Isubot na gaya man nagdigos ka. Ay, kituin Kasla naragsak ti aldaw mo ita Lakay, di balon mo, nalipatam. Iwan gayam. Ay na. Atoy, agan-anad ka lang kay
Ha? Naginarakop da? I love you. Ala, Kiss inakon. dabay. Inakon na, inakon. Babay lakay. Puno ka rin tinakita? Mare, wano pelikula? Pelikula ayamat. Pudno, mare. Ala, agkuyog tan tamakitsandaak. Igatangak man iti t-shirt na nilakay ko. Ay na, nagdaanan ka dagiti isusuot na at t-shirt na. Mariolyo, studaitan, agawid tan. Ay, paray. Overtime ka no, kuna ni boss. Ag-overtime ka? Umay kaki din, tumapantag siya, pare. Ha? Ay, yakon kaya taginom paray. Ha? Sikapay mo't ngartay. Di ka man, pare. Umay kaki din. Ay, saanan paray. Kan may sa, urayan nak ni bakit ko. Ag-dinner date kami ka no. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anyat ko lang, pare. Ada chicks mo iji ili? Uwin pare, nilos. Agpanpantay ti may isa paglakwan ito. Kay bukay, di palingkay. Oo, napintas mo lang. Ay, katuwan na pare. Adaya mo chicks ko apangit. Awan, polos. Wow, anyan. Nagpintas anilos. Kasla ni Christine Reyes ko naman pare. Kasta. Ay, ibiro ka na mga roti chicks ko. Ay. Ay, agar-aramid ka pare. Intun ko an maamuan ni Bakumaw. Awan mo lang araw. Ay, nasaan na mapasamak dahi ta. Amumutan kanyak. Nalaingat nga agilimod, iti palimod. Ala. Adayam amok to king ka pare. Barbie, tinagan na. Niya, naganad ka. Sana balikan niya, tawan asawak. Ngam si Kangay, adda. Sapay kaslatig rin ni Bagamaw no makapungtaw. Oh, itaman pa'y akasta ti pormam lakay. Sa dino ti papanam. Ay, ako adala papanan ni pare din. Agsubli kami adagos, bakit? Papanan nyo, iti inuman. Bakit mo? Tunggal agsaw ka, inuman. Kat, anya pa'y lang ngay. Agrup-ro pa kayo mat nga arak kan babae. Anya? Da kayo ti tattao amatay no awan babae. Matay no awan ti arak. Nagadungay bagamon, imbis nga grup-grupat na tao. Di mo kaya't adenggan ti bagbagak gaputapud no. Unain! Nako, bye-bye! Pino, si kamot kayam ti bagbaga ni Dino agayam na. Gunadi nga nakapimpintas. Ay, siyak yan ni Robin. Naimbaga oras mo. Kastamat kan ka. Siyakmat ni Barbie. Ay, nice meeting nyo. Awan kaya, ay, single ka pa eh? Un manong, awan pa'y asawa. Sa anak amakyam amo iti sa bali at tao. Noadan asawa. Sa bagay ano kasta? Amang ano, siyak ti lalaki aparakan ka. Ha? Single ka pa eh? Amang pa'y asawa. Kasta ka din? Wan! Iswa, sapay lang kumaata. Okay lakin ka, no bilang ta agdato na. Total, awan ba't asawa? Kahit kasano paray. Kasano ti panagamamuyo kan ni Barbie. Ay na pare, mayat. Napintas ni Barbie. Ay no, siksik ka nagpudaw. Kahit naalam di cellphone number na. Una! Oray tinagan ti Facebook na kainted na. Ay no. Nasayat ano kasta paray. Sapay lang kumataaklunan nakladya balasang. Wan pare. Uray nangisit ka. Ngam adamot lang am. Iso nga mo. Saan nga agpangadwa dayjay ang mga klon king ka. Anya? Ngam niya lalaingam ti mangilimay no bilang laan. Nakabut-butin ni bakit mo. Wan pare, don't worry. Amok na kitaan. Nanang, saan ka di nga imay nilakay ko dito? Ay saan mo tanakaw? Apay, napanan na kaday. Itay pa'y bigat apim manaw. Aging gayta, saan pa'y anagawid? Anya, sino ngay ti kadwa na rin mo? Ni Dino agayom na. Ni Dino matgayam. Ay na, no day alalaki ti kadwa na.
Amo mo no sa dino tinagturungan da. Amo mataon sipod pay. Song-song dayjay agayom na. Nanang, sigurado, napandamanan ijay ilay. Ay, damag ka nga da kano babae apaspasyaran ni Dino ijay kain. Ang mga nuray ti asawam, adamatan paspasyaran na. Paliwa Josefa. Anya? Ne, adakan. Bakit? Pasensya ka na. Narabyan na ka na gawin. Napanam? Ni bakit man? Sungod pa ila dataw, kasla ka tigren. Ha? Sa anak nga agang angaw. Napan ka man nagbabae na niya. Si Kamoy. Narabyan lang dataw, babaya dagaw. Ay na, amo kung ti ugalim, Bogs. Apay nga rot asaan mo nga ibaga, no sa dino tinapanan nyo kini Dino, ha? Na bakit? Adala na pan mi natindaran akasangay ti may sa agayam may. Ha? Sigurado am lang ang apod no dagita nga ibagpakam. Maamwak lang nga damanin babae a pagluklukwam. Ha? Talaga apot dak dayta. Naaramid mo idin. Iso nga amok nga damanin aramidam asaan anasayaat. Marik na! Nagkaduko ngayon bagamon. Mala. Nagluto kan. Nabisinak. Na, kunak man no birthday tinapanan nyo. Kita man tatalagang ul-ul-bodan na. Ay, buwan gaya pa niya. Saan ako naman? Ay na, nabsuga gaya. Ano? Day, si Kamat di masabat ko, Bogs. Ha? Wanta ta. Ay, kitam kayo di day tadalan mo, tanay nakaisam kami lata na magmag nang agsil-sil paon. Ha? Siguro nakatitiks mo niya. Awan, tata. Sigurado ka. Mamukon ti style mo. Iswa di nakulbudan. Mapangkapay lang kag subsubli akon. Hindi tata mo. Kay, asinaw ti katitiks mo. Awan, tata. Malipas oras lang. Ti makunak, Bogs, ha? Kapag mangaliwa ka, mag-ingat ka lang ako na dagiti Tagalog. Ha? Awan, tata. Sigurado day ka. Ne, Rabina, apay anak kapilas ka. Papanan nyo manan. Ada papanan may bakit? Anya kalaki din aya. Imbes amapan kag sapul iti panggedam. Day tamat agbulbulakbol ter aramidam. Di ka kumamaitultulad kin ni Dino. Ngami ni Dino, awan pamilyana apakpakanin na. Mangan manwan no saan, okay laang. Ngam sika, adda talo nga anak mo amang namnamakan ka. Kas ka mo labaron, rumwar ka iti anyaman nga oras akayat mo. Oray makitkitam nga ado ti maobra dito'y balay. Rumwar ka lakta, na imbag kumamat, no pagsayaatan ti papanam. Kapag sayatan mo ti papanam? Anya, ibagam man nga rod no anya dayta. Manaktak ka itipag na. Ibagak to, inton makaawidak. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, anak ka. Nanang. Nakasukat ka man. Papanamanan ka trumabein. Hijay, ayanda, pare Dino. Anya? Apay, mapan kayo manan ijay ilay. Saan? Anya, kay laki ni. Ay na, Bogs. Basta da kayo kinidino tagkadwa. Tila pa kadandanunan nyo. Kan tila maararamid mo ang masursurom kan kuana. Nanang mo, agawid kayo. Tani, inak mo tayo. Sigurado nga, uray yun, Dino. Sigurado ka? Asaan na maamuan ni baga mo ti papananda, paray? Saan? Maamuan na lang, ibagam. Anya? Gaway. Awan amo di bagat ko, may iti papananta. Nang runa, iti may papankada kami ka ni Barbay. Ay, inda sayat, ano kasta? Mala, mapanta nga roday. Sigurado nga uray yun, nagiti chicks ta, paray. Manak, iti pa nang sarungkar mo kanya ka. Awan na niyaman na. Sige, hindi man. Basta parakin ka. No problem. Agya, manak, no kasta. Ayun ka ngayon. Anyagay ko ng itay. Mapan kayo pa'y kinidino, ijay ba? Awan, mabit kami lang. Agaw-awis ngami ni Pare Dino. Di ka madanagan. Tapara kanyak, si ka lang, ti babae nga. Di kami uminom ijay.
Nasayag nga rod no kasta. Umawag ka to nga rod Wano ag-text ka no nakaawid ka yun. Ay, sos. Nabaratag na pare. Pero nakasla, di na kabalan agad. Ada nag-text. Ha? Sigurado ni Barbie. Tamagan na noon. Nakaamit na. Sa dinotiayan mo. Wala naman. Ay, good. Ibaga man nakawid na Tapno awanti aso. Pare. Sige. Nakaawid kami, my loves. Don't worry. I love you. Oh, na-reply ako. Bilibak mo titiday chicks mo pare. Sakit na kamay. Wala. Lasing po ni Barbie. Awan mo ako nak. Ngayon malak sila na pintas. Nasingkot pa Mariknak nga ayayatan na pare. Nagkasat ka. Iso na lang, malas mo Mike. No, mamuan ni bagat mo, pare. Iso alalay mo, ilimad, pare. Nasaya at nakaawid ka pa'y, sika alalaki. Sige mo ba? Nagawid na ka lang aron ko. Ako ngit ka pa lang. Uray saan kan amangan, amok anabsog ka iti babae, ijay na panam. Ala, ingkakat maturugan. Nubigat tanto nga agsarita iti nalapat. Siga talaga, bakit? Di nakawag-awagan iti bakit ko na. Amangan noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Sige, matulog ako bakit. Good night. Isumatla ka na yun kaarumwan. Tagayang, adda babae akasin sinarak mo, solbog ka! Anday ko. Anya ti, bagbagamon. Oh, daytoy! Kitaom daytoy! Tapno ammom, narong send ka iti rabi. Siguro, text mo kumaday ta iti babaem, ngam siyak tinakaisendam. Ha? Agasam, Barbie gayam tinagan na. Awanan kay tibain. Awan lang aruden ti ser-serbim dito'y balay, maaramid mo pa'y lang ti agbabae. Akwa, bakit? Akwa. No agbabae ka, lalaingam tagilimad, saan atay marorong sent ka? At dapay pa ay love yung iti babaem, idinto tawan sidaan dagiti anak mo? Ha? Apay, di ka mabain? Nagpuskol tarupam anagawid pa'y lang dito balay. Di kakit umyan ijay ayan ti babaem. Ay na, napunuan akong kulaktumat. Basit langan. Makaammo ka. Nudyak malakdan ti bagek. Talaga apot dak dayta. Put da! Anya mananday ti text mo, ha? Apay nga, gungungot ka manan. Kita manday ti text mo kanyak. Kumain ka na ba, Barbie? Ha? Agasam daytang aramid mo. Talaga pagpungpung tutan na. Akwa, bakit? Pasensya ka na. Pangasim. Ibatam na tayo mo ako chilyaw. Ibatak lang daytoy. Numaputad ko dayta. Bakit? Bakit pagsaritaan ta daytoy? Uy. Aklunag ang narong sendak. No ti panagkunam kat bareng-bareng lang dayjay. Nagbidot ka. Imparupam kanyak nga asawam amaagak. Ay unay kan. Ala amin akawas mo. Ala, agtalaw kan, no di mo kaya ti agbyag ngawan mabagbagim. Tatalaga apot dakday ka! Anya? Namuan ni bakit mo, pare? Uwan pare. Jakmat nasiputan na narong sendak gaya. Imbis at text ko ni Barbie. Naisin ko kun kuana. Ay, sos, tay tanti bagbagak idiking ka. Anaskin anasipod ka, pare. Sa pa'y nakabot-butang ni bakit mo? Ay, kastao na iti pungtot na kanya. Naku na napay, jak pumanaw ko, put din na ti magbagbagay. Anya, ay awanan ati pang chicks mo, no bilang laag, pare. Ay, una. No ag-chicks ka nga, main. Numero 1 at andaanam. Saan ka marurungsin, pare? Nga, main, iti day tapay lang nga banag, ay matiklo ka na. Awanan ti laban mo. Kasano itan?
Saan mo na masarungkaran ni Barbay? Talaga saan ay? Ngamin na alam mo ni bakit ko tinambor na iti cellphone. Na i-text na ko ni Barbay nga ada asawa. Anya? Pun pare, isodyak kaya tayo. Ay na, husto lang daytaan na rungsend ka. Nanang. No sa nagapoy ti dayta rungsen. Awan pa'y panggap mo ngagbalbalay mo. Agasam, iso lagayam dayta ti makagapaw nga agkarasubli kayo kinidinoy jay ilay. Gapoy ti babae. Ni nanang may Anya ni nanang mat ngay bagbagam. Kat puno bang ti bagbaga. Imbes at ti oras ngay paay mo iti babae. Kat ipaay mo kumay ti pamilyam. Nasaysaya at pay. uwi na nanang. Ay, pangasim, Bogs. Isardang mo na itang haramid mo, tanay. Kasta unay tipungtok ni Josepa. No di mo kaya't apot din na day tamabagbagim ako na agbalbaliw ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Alan abakla, picturean na tapno adaman mat i-post ko iti Facebook. Nabayag mat dun sa anak ang nagpo-post iti picture ko, Kat. Anya, i-post mo ko na. Un, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay na, marurog jay. Apay ko mamarurod, kat jak mat pakibibiyangan dagiti ipopost na iti Facebook na. Amumat ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang arod. Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpost sakit ding agpost tapno ad dapay ang marurod. Tapno bumakat akarkaro. Agbibisingot dayto a babae. Post iti picture na. Kunam lalo na pintas. Oh, apay ngay kumare. Kasi na tumanabutob ka, mas nga agmay-may sa. Ay nakita man dayto impost ni Sheila iti Facebook na. Napintas laang ba't iti picture? Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Ha, kasla sunggo. Aniya? Pudnumat, nalabas ti kinaagbibisin na. Kunamlan nakapimpintas. Ay namare, gagangay na Facebook na nga ron. Di i-post na, ti kayat na nga i-post. No marurod ka, saan mo agad kitaan? Kasjay laang dayta kumare. Ay nadyak nga rod malapdan ti bagit asaan ang makaungot. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Anya? Wan, kumare, dayta ti marikrik na, tunggal agpopos ni Sheila iti litrato na. Makikitak ngamin nga ilalike nila kay ko, ha? Ay na kumare, ay mapran-praning ka man ako nakon. Di agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot di makita nila kay mo. Anya? Idaryo, Ne, apay nga hoy ko nang magkanyakon? tapno ammom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay, napintas ayan ni Sheila? Kat napindas Apay, anya ti parikot mo aya. In-like ko lang may. Basta unay man ti pungtot mo. Ha? No siyak ti agpost. Di mo pa'y mailike mat. Ngam no sabali at tao. Nagpartak ka. Basit labanag dayta. Ngam padpadak ka lamanan ako nakon. Dita ka man langay. Ano nga? Kasta unay apungtot ni Ma'am Divina gapo it-impose ko? Wen! Iso day ta tinadamag ko. Taapay nga tang. Ay na, amumat na dya bakit? Umapal. Umapal siguro ata napintas dagiti ipupos mo at picture mo iti Facebook. Kat no isuladay tati pakarurudan na kanya. O di agpost mo. Ay na! Isu asaan ang makapupos iti picture na ngamin kuret-ret ng tirupa na filter kaya. Hoy, Amangan no mga anak na. Narigat na. awa bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalinmat nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Hoy! Amukon ti aramidak kumare. Ha?
Agusarak man mat iti filter, tapno man umubingak mat basit, nga uray iti ladawan laang. Aniya? Wan, kumare, akas iti aramiden dagiti daduma, nang rona iti dayjay ngagbibisin. Asino ti dakdak kamatam? Asino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal agpost adda filter na. Ay naku mare, ni Sheila ubing pay. Isu nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Ha? Saan akas kadata abaketan? Isu asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na. Kadakwa na kini bakla. Ngamin, adayo abakbaketa ngam isuda. Anya matan ti kastoy. Hay! Hey, apa nga gungungit ka manan, bakay? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit-picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday ti cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit-picturak, tapno adda kumamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Hay! Anya nga rin ti maramitam nga eh. Papasulam ka dahi ta cellphone mo, dahi ta kamera. Bakit ka nga rudan? Anya? Isu adi mo pabasulan dahi ta cellphone mo, bakit? Talaga nga isu dahi tan tirupam. Anya laki din na ya. Uray mano a filter ti usarap. Saan nga agkuray? Maawatam. Anya? Gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare, tayman quality a cellphone. Anya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manin iti cellphone mo, nga uray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang, nagalas mat nga minti kamera na ti cellphone ko. Anya? Ay na kumare, saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak nga rod kan ka, bakit tan? Aklunan talatta ka din. Alangan agumatang kalaang iti cellphone mo, tapno ada pagsilping, tapno agrup-rupa ka nga ubing iti Facebook. Anya? Day talaki di ti mapanupaggasgastusan na. Di kakit igatang iti kanan niyaw, tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakay. Anya mo tin dito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ha? Ay na, kiskis man ti panagus-usar mo iti filter. Nagaddayo dahito ropam nga impos mo, kumpara iti personal. Anya? Anya kalaki din aya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapublic. Ay na, husto laang. Tapno makita dagijay agbibisin at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisay? Asino pa'y kuma, no saan adabaklakan sila. No ti pagarup da, kat isudala ang ti makaipost iti ladawan da iti Facebook. Nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. Anya? Ay! Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impost na. Ha? Asino nga iti bagbagam? Ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbagak. Trying hard ngamin tapno agbalin lang nga ubing tilangana. Ay na, no iso ti pagragsakan na. Ay kat baybay antay lata, ah? Ay, iso mo lagay maging matang iti bara o cellphone na. Tapno adala usarin na pag-picture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang isulat na. Bakit divina latta ti picture na? Uray naka full filter. Ay, makabalak kaya. Anya mo ten manang Sandra. Baga aman ni Ma'am Divina. Sa nabali na gayam kayo met. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Wan nga rod kasla al-alya. Ay! Shh, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day takin kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin kit di nga ipus na kat naka full ti filter na. Ay, apay! Di na maaklon a bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisi. Di na lataklon, hindi pa nagbakit na. Wan nga rod, kaya't namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay, filter ay ti solusyon. Ay, una yun, abakbakitan. Ay na, pangaasim man bakit? Tenggam ti bagbagak.
Hay, Siya nga asawam ti mababayin. Gapo iti nalabas sa panagusar mo iti filter. Tapnoan mo man niya. Pagkakatawaan takan dagiti tattao dito lugar tayo. Gapo ka dagiti ipupos mo arupam iti Facebook. Anya ko matibibiyang da, kat buyain dalat ta ka day. Bakit? Kisayam kumamot ti filter na Kasla ka mo tin al-alya. Saan lang nga may sawan no dua tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Aduda ba kay? Ay na, mababainak pa yan. Ay na, kas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam kiti, umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. ay namare. Saan ka kumamasair iti dayto nga ibagak ha? Ha? Podno, ti imbaga nila kay mukan ka. Ngamin, uray siya, ado ti mangibagbaga, nga idanon ko kanukan ka. Kasanon numapukaw ka? Saan to analakat ni mang sapulkan ka? Ngamin, sa bali di rupam iti Facebook, sa bali mo't iti personal. Anya? Podno ti ibagbagak mare, numapukaw ka, saan da ka mabirukan? Ngamin, kasla artista ka iti Facebook. Ngam kasla ka mo't paltat iti personal. Arig na laang mo't akit de, kumare. Nay, si kamot gayam ti masapat ka o di bina. Ay sos, imbaglaki din ta sa nakatimbaray. Anya? Saan ka nga min na nairupaan? Nagalas mo tanday tanga ugali yo. Ay, saan mo? Ibagbagak lang ti puno. No makikita nga min dagiti picture mo, nga ipupos mo iti Facebook. Ay na, nakapudpo daw. Gaputan naka-full ti filter mo. Ngam iti personal. Ay na, makawan na. Anya? Nukas jay mo nga may ngagpos ka, saan mo kumamot ang palaluan at filter? Nga may makapakigtop ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay insyongin ka. Saan ka mutin siguro mas daaw, bakay? Ha? Unak tumang amingging ka. Saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka. Asaan ka unay iti filter? Nga may, nakaskas daaw ka iti personal. Ala, wunan. Ipilit mo to mga ipada ti rupam kada sila. Adayo angaw ubing dangam si ka. Manutawan maun. Iso nga aklo ng latan bakit akas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita. Saan ako nga agusar iti filter? Sakbang. Makadlaw ka. Itaman pa'y akas lain sardeng mo, ti pa nagpupos mo, iti pictures mo, iti Facebook, mare. Saanan, Mari? Insardeng kon. Taapay nga eh. Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipupos ko. Ngamin, kastaunay a filter na. Napanunot ko a husto tinaibagam kanya. Kat naibaga nila kay ko, nga amangan numapukawa. Kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Wan Mare, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin a pudaw. Ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adakos ti agusar iti filter, mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Ti sakto laeng, saan akas iti ipupus mo? Akas langhil nung samag. Osto day tanga imbagam bakay. Sarde nga mo, ti panagpupos mo iti ropam iti Facebook. Nga may, saan ang makayayaw? Bakay? Wala kay. Isardeng kon at talaga. Saan magkidya maiparit nga adpos ka? Iso na lang, tadya kumamot. Natural nakababain ka dagiti makakit-kita. Di ka madanagan, lakay. Manipod ita, saan akon nga agpost. Ken aklo na kon, akas to'y tibagi. Abakit akon, nga oray anya ti filter nga usarak, ad-ad dakit di apumangit ti rupa. Ket ad-ad dapay abumakit. Sayat mo, ita na panunot mo na ita. Aklo naman, nanya ka. Saan mo apilitin ti bagim nga agbalin nga ubeng? Ti kausar mo ti filter, numapukaw ka, narigat kantaon ang mabirukan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din!
Ay na, makapakatawa mati istoryam Lucia anak ko. Kasta tatang, agkatawa kay Met. Kas kunada nga ron, laughter is the best medicine. Ang di yu manan sobraan, tapno di da panunutan nga aguuyong kayo. Ay na, wanmat nga min Lucia anak ko. Mabit lang lumabas tan iti paraangan da kurasaon. Mga no panunutin da nga isuda tikat katawaan ta. Anya kay laki din aya, tatang. Anya kumanga iti bibiyang tayo kadakwada. Sa may sa, awan matirason tapno katawaan tayo ida. Lumabas tayo laang Met iti paraangan da. Ay, di tayo amo ti taray ti kapanunutan dagita akaaruba tayaw, anak ko. Sino ti tantan awam, kurason, bakit? Masino kumapay? Dagiti kaggurak akaro ba tayo Aywan, dalo siya kan tata Jose ti lumabas. Ay, nagbayat kit di ti kakatawaan da itay limabas da di ti paraangan tayo. Amang ano data magtikat katawaan da? Isumati ko na. Agasam ngay, tanagpigsa ti katawa da itay. Talaga natangsit dagita tattawa. Nasken nga ikanta ida iti pagnakmanda. Amukon. Anya ti amomon lakay? Adda ti napanunot ko nga aramidan ta, bakit? Anya ngay dayta na panunot mo. Anya nga minantay ko na mga ibagam kanyak nanang. An-anwan nyo dagiti kawayan nga insang putyaw, rulay anak. Basta, adda pangusaran mi kadagita nanang. Anya? Di yulatan bibiyangan nanang. Awan mo't ma-repair dito'y balay. Anya kay lakit din ay nanang. Nagdagulit kayo matain. Mas daawak lang amin. Amangan mo't no adamanin kalukwan apang panunutin nyo nga aramidon iti asawa. Anya timbaga ni nanang mo kan ka itay, Rolly? Salsaludsuden na. Noan anwen ta dagiti kawayan iti paraangan tayo. Anya? Wen. Anya nga rutin bagam kan kwa na. Hindi ka madanagan. Saan ko nga imbaga kininanang ti planta? Nariga tayo. Ang mga nukontrain naman ayun. Ay sigurado day ta Ninanang pailang matikunam. Kontraen na laamin. Kat, kaano arugyan ta ti plano ta? Rugyan ta inton rabii. Tapno awan makakita ka data. No kasta nga rod, i-charge kon ti flashlight. Tapno adda aramaten ta. Isaganak matan ti martilyaw. Kan isaganak amin na masapul ta. Nasaysaya at pa'y no kasta. Kita laang no sa dino ti pagnaan dagita akaaroba. No maalada ng ti paraangan tayo. Nakitam ka din, dagiti kawayan iti paraangan da corazon kan Rolly, bonita? Ay unay kan Lucia. Saan ka rin nga imbagakkan ka? Adi nakaw-awagan iti bonita. Boni, kunamlatan na. O sige, Boni nga rudan ti iawag ko ken ka. Kat, nakitam ka dit ibagbagak? Una, nakitak day jay. Sa bali nga rin agparparik na kanyak. Anya day tang agparparik na kan ka aya, friend. Panagkunak kat plano da, nga aladan ti paraangan da. Anya lakit din aya, friend. No aladan da ti paraangan da, de awanan ti pagnaan tayo. Un nga ron. Ang sapay ko ma, ta saan nga pudnaw ti atap ko. Kan may sa, iti anya kumaaga po nga aladan da, friend. Adda siguro nang ngagda, adi da nagustuhan. Amomot da kita nga agasawa. Sensitive dalaunay. Rabieng, ngam adda kayo pa'y laang dito iruar. Role, corazon. Anya ti silsilawan nyo aya. Anya ti aramidan nyo dito iruar, nanang? Nakitak nga men nga adda silsilaw. Iso arimuarak. Takayat ko makita no anya. Anya kay lakit din aya nanang. Imbis nga ginana kayo, tarabieng. Wan nga rod, saan arong bangag puyat kayo? Haguray kayo. Di yu ibaga nga aladan nyo ti paraangan tayaw. Iso at talaga ti plano mi nanang. Anya? Sa dino nga ron ti pagnaan dagiti karo ba tayo no aladan nyo mat ti paraangan tayo. Kat amoyo mat adito iti dalan da. Ay kat diskartida maten ano sa dino ti pagnaanda. Anya? Good morning, Rolly, lakay. Kastamat kan ka, corazon bakit? Kita am ti inaramid da nga alad.
Panagkunak, epektibo day tang. Anya kalakit din na bakit? Sigurado daytan. Sigurado ang masorpresa dagiti tangsit aka aruba no makita dati alad. Awanan ti pagnaanda. Gonggo nada. Ang damat ni nanang ditarwa. Anya nga itar aramidan na ditabig bigat. Anya kumapay. Napa na siguro kinita ti alad nga inaramid ta. Mabit lang, rumarak. Kasaritak ni nanang. Agawa am ruli. Amangan kidi no plano na apaikat ti inaramid tang alad. Naglukon dagi jay nga kasawa. Napanda kidi inaladan ti dalan ti karuba. Ay na, simro man ti kinatangsit da ako nakon. Nay, nanang. Kit-kita nyo mati alad nga inaramid mi iti asawak. Anya kay lakid din aya rulay. Saan kayon a friendly kadagiti karuba tayaw? Itian niya kumaga pong agbalin kami a friendly. Katangsit damit kada kami. Anya? Katuen, amok akagurgura da kami dagiti karuba tayaw. Ay sana po doon ay ta. Saan da kayo aguraan dagiti karuba nga awan mo't makagapaw? May bagayo ti kasta, ngamin. Saan ada kayo ti makangkangeg nanang? Ammom anak ko. Nasayaat dagiti karuba tayo. Panagkunak ket da kayong agasawa ti ayan ti parikot. Nay, naibusmet gaya man ti asukar tayaw, Lucia anak. Mabalin ka di nga ibawon ka agumatang. Day tala ang gayam, tatang. Anya ti ipagatang nyo aya. Gumatang kamutin iti tinapay. Tapno ada ikapi tayaw. Anya pa, tatang. Day talaeng. Adto iti igatang mau. Ay na, iduli nyo kit diti kakaiso a kwartayo, tatang. Adda pa'y mati kwartak dito Iso pa'y laang ati igatang ko. Sigurado ka kaday, anak? Wen, nagsweldo kami di kalman. Iso nga, adda pa'y laang ti kwartak dito tatang. Malang araw, ingkan. Agawaam ta makakapkapi account. Oh, Lucia, sa dino ti papanam? Mapanak ko maggumatang, Bonnie. Ay na, awanan ti pagnaan dita. Awanan? Anyat kaya't masawan, friend. Inaladan mo't gamin da kurason, ti paraangan da. Anya? Wan, naklatak nga ron ito'y bigat. Tawam mo't ti mabalin na pagnaan da tao. Sapay, nagngato ti naramid da nga alad. Anya lakit din dagita nga agasawa aya. Talaga samot nga aguuyong da. Huwag nga rod, nalipatan da siguro. Ngay tilikudan ti balay me, ti dalan da no mapanda iti bangkag da. Anyamot nga tati marik na da no ti dalan damot ti aladan tayo, friend. Ay kat, as usual makiapa da manen. No siyak ti sika. Ano sampay laang ti magna iti ayandaan ti magda. Adayo, ngam at least, saan da nga aladan ti pagnaan. Nay, apay nga itakala ang anak. Nabayagan ka mo tagimatang kat asidag lang mo ti store. Wan ta iti ayandaan ti magna tinagnaak, tatang. Apay nga ijay pay lang mo tinagnaam. Asidag kumano iti ayanda ko rason tinagnaam. Awanan ti dalan ijay, tatang. Anya? Awanan ta inaladan ti lokong agasawa. Iti anya kumaga po nga aladan da. Kat amo damit nga do tayo magmag na ijay. Amo pa'y kadakwada, tatang. Awan mat nga rin ti karbangan tayo nga agreklamo, tad dagadamat nga minday jay, tatang. Ay, una yun dagita nga agasawa. Anya ti araramidam, nanang? Dadadaulam mo ti alad nga inaramid may. Sana nasaya ti kasta kapanunutan niyo, kurason, anak. Ay na, nanang, noawan ti daddo mga aramidan niyo. Maturog kay latan. Saan aday taalat nga inaramid mi ti pagtripan niyo? Ay na, di kay kumaagbalin ada akas kadagiti karuba tayo. Taintun tiyempo ti rigat, isuda ti ad-ada at tumulong kada tayo. Tulong? Asino ti nangibaga akas sa pulak ti tulong na kita karuba? Ay anya kalakit din, aya. Ay basta, sardagan nyo day tararamidin nyo. Tano saan, ipulong kayo ka ni Role. Imbaga ni Corazon, adanda niyo kano inikati alad, nanang.
Wan tapno da pagnandag iti karo ba? Anya kayo matananang? Iso nga rod nga inaladan mi? Tapno awan ti pagnaanda? Apay adadagalin nyo? Maminsan pa yung aramidan nyo ti kasta. Apay, anya ti aramidam? Basta, di yu dadagalan ti alad. Di kay kumaagar aramid iti pakaibarbaranggayan yo, Roley. Ikatan yo ti alad iti parangan tayo, tapno adda pagnaandag iti karo ba? Ay, dahi tatisa na mapasamak, nanang. Kaya tsuka di man ti sumango iti barangay hall. Di kay mabain kan ni kapitan. Itian niya kumaga pong agreklamo da. Kat daga tayo mo ti inaladan mi, nanang. Anya? Ulitang nanang, daga tayo ti inaladan mi. Uray no daga tayo. Panunutin nyo kumama ti pagimbagan ti padayo at tao. Huston, nanang. Nagadun nga imbagayo. Kasano nga road no dumtang to matigundaway adi na kay palubusan dagiti karuba amag na iti paraangan da. Oh, kabailan nyo ayah ti tumayab. Inaladan nyo matgayam ti likodan ti balayo, Bonnie friend. Won, tadi dalan da kurason no mapanday di bangkag da. Anya? Katap no marik na damot adi narik na tayo. Idi inaladan da ti paraangan da. Anya nga tano, kastamat ti aramidan me. Won, tapno agnakam da. Laklakayan kan bakbaketan dan. Ngam kastapay lang ti aramidan da. Para makita no kabailan da ti tumayab. Si kakit di mat friend. Mun gayam, amo ka din ni Auntie Marta ti inaramid ti anak kan manugang na? Katuwa na. Taiti ayan da kurason ti pagnanaudan ni Auntie Marta. No apay mat adi na idalapdan. Ay na, uray ni Auntie Marta, saan da nga ipangpangag. Ni Auntie Marta mismo tinangibagay din na minsan nagsabat kami iji paradaan. Kaasimat nga rod ni Auntie Marta ama iramraman iti kalokwan dagita at tao, friend. Rumwar ka kadi, Roley, lakay. Wan, mapanak iti bangkag ta. Nabayag matan asaan ko a pinasyar dagiti mulak. Sumurot ako na. Awan mo't lati aramida mi jay. Dito'y kalangan balay. Agdalos ka, kanaglaba ka. Nakapaglabaak mo tin Ay kat manggita ka iti mabalin mong aramidan Wano saan? Agluto kalangan iti pangaldawan tayo. Ang damot ni nanang. Anya kalaki, dinaya bakit? Adayo anayim imas tilutom ngam tiluto ni nanang. Anya? Nagawid ka mat adagos, Roley, lakay. Kumusta ngay dagiti mulam? Ay, sana ka nakadanon iti bangkag tayo, kurason. Kasanumad ngamin, naaladan mo ti dalan tayo iti likodan ti balay da bonita. Anya? Ay. No kasta, awan ti pagnaam ta inaladan da bonita ti likodan ti balay da. Husto akaday. Wen nga rod nanang, masurunak iti day di ataw. Amuda lang aruda na sipod pa'y kati di ti dalan me. Daytan ti ibagbagak, anak ko. Daytan ti bunga ti dakas nga aramid jo. No anyaman ti marikrik nam ita, kasta mo ti marikrik na dagiti karuba, idi inaladan nyo ti paraangan tayo adalanda. Nanang. Malaa, agpractice kayon atumayab. Iti kasta, saan amasapol amag na kayo iti paraangan, wano iti likodan ti balay da bonita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Sigurado ka kadi nga awan asawam, wenno pamilyam tunyo? Ha? Wen basnay. Promise. Awan asawa. Mamati ka kumay ti bagbagak Saan ang agdaton king ka no da pamilya? Nasayaat no kasta. Kayat ko laang asiguradwan. Ngamin, ang mga no ay ayatan ka. Kat addagayang pamilyam. Narigat mo't Ay, awan. Awan ti pakadanagam ko naktumay. Podno ti bagbaga. Kanjak maaramid ti agulbot iti tao ngay ayatay. Agyaman ako na iti da ita nga imbaga. Agyaman ako na ito nyo. Anya? Naggapu ka man ni Jayan ni Basnay idikalman, pare? Wen pare, ngam pangasim
Ta saan mo ko mga ibagbaga iti uri asino? Ang mga numamon ni Jonah, narigatan pare. Ha? Sa bagay, ayos lang nga mamon na. Ngamin, naumak meten kinkwa na. Kaya't kung agwin naswas kami. Anya? Day tatipod no pare. Naumakon ka ni Jonah. Awanin tayat amarikrik-nak para kinkwa na. Unay kan pare, gapulang iti babae, kastanti bagbagam. Uray live-in kayo lang kini Jonah. Irespetom kumamat pare. Ay na pare. Kasano nga respeto? Kahit awan nga ro din tayat amariknak para kinkwa na. Sos! Adakan ka dahi pare. Makaamu ka.